Тирчилик экен да. Жакшы көргөн атыңды сатасың тирчиликте. Жакшы көргөн балаңын ажырап барып иштейсиң. Эми ошо кыргыз элиме бир калоо тилек айтып кетиң эми. Ушунча болуп калды. Главный тынччылык болду. Ошо ар бир үйдүн алдында ат кишинеп турсун. Эмелер айтып атпай алыңдар. Ат кишинеп турган үйдө береке бар деп. Аттын пешенесине жакшылык жазып койгон деп. Ошо заманыбыз тынч болду. Ассаламу алейкум достор, биздин катталуучулар. Мына ушинтип бүгүн Аксы району Ком айылына келдик туугандар. Жанагы Дарбыз базардын жанында эле турабыз. Бул жерде мындай Сүйүн акебиздин теги күчтүү аттын өзү дагы күчтүү экен. Ушуну тартып элге салабыз туугандар. Азыр биргеликте аягына чейин көрөбүз. Бул атты мен деле билбейм. Азыр ушу видеонун аягына чейин мен дагы билип таанышам туугандар. Андыктан каналдан алыстабай лайктан басып туугандар. Чогуу ушу видеонун аягына чейин таанышабыз. Сүйүн ака, ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшысызбы? Тынч, Аллага шүгүр. Катуураак сүйлөйсөң, бул жер шамал экен. Үнүңүз угулбай калбасын биздин көрүнүштөргө. Атыңызды сатайын деп атасыз. Буюрса күчтүү ат. Анда эмесе Сүйүн ака, маалыматты бир баштан бериңиз ака. Бул башында ушу затынан баштап айтып бериңиз. Каяктан келген, а? Ат өзү Аксы районунда местный элек, а? Tamay buyursa. Bugündü de çoğun topqa dile girip çıkan videolar var. Buyursa janağı Erkinbaevtardın ulağında yılkı жылдын эсебинен çoğun той ошол жерде болду. Birinci yol saldım. Ошол улакта кыскасы жарады. Негизи улагы жакшы ат, а? Ат деле үстүндө палбаны ат бири-бирине көп келсе карайт да. Ана үстүндө кыска кургунга тийсем биз эңге алабыз. Мында эмесе жашын айттыңыз. Тегин айттыңыз. Бою канча чыккылат экен? 60га. 60 минусу бар, а? Боюна карабайт негизи ат. Жазыңыздар, кимден чыккан бул аттын эси көргөн болсо жазып көрүңүз, калтырып кетиңиз ака. Maşallah.
koy berip koyuңуз, çurkatып koyuңуz. Жақсы. Шундай тұрыңызчы. Сүйнәге. Аттың басын айтың әмі. Аттың басы мындай жақындырақ қылып, саудалашпай тұрған қылып әлі айтың әмі. Аттың өнері баланатты. Бұнан даңқы қанаттарды лешінерге жарабай 100 мың бөлімге сатып отады. Қалбаны келшіп қоқ азық қылса. Бұлын бұйыл жүчік жоқ та бұда. Қатар-қатар олаға чабырдым. Жүгіл қалшым. Бұның базы şu жақсылы түш берем 250 адам. 250'den жақсылы түш бересіз, Bunun akeleri dağı жақсы puldarıtqa satılıp жүргенде uğup қалдық. Ошол жөнүндө да айтып кетпейсизби? Аттарын бардыгы таный тақсырын жалауы тоқыласына дегенче. Аталып сатады. Жақсы puldur. Алған балдар бұлақта жолып қалды, мұның тегі ұшындай. Daha bir tuğan var gene ayında. Şu karattan ballarının altına manda koyup sallar. Yeni daha var gene. Anan böyle karattım alaz dep kara ozere çıkarı veretken de aytkana geldi. Özlere tanızar, tanıyt alır. Tanıyt, hazır. Uçuş boluş mümkün. Aygırı benettir. Aygırda 3. gün. Aman çoğuştuğu da öte çoğuş işte. Nage, жош атаке, не кези. Қасып теле кеткен. Немеде де чарат қой. Ат болсыңызда уже ишен іштедерче. Сүйін ака, содаңызды берсін, бұйырса. Нage, атыңыз елге салынды. Тіршілік екен да. Жақсы көрген атың сатасың тіршілікте. Жақсы көрген балаңын ажырап барып іштейсің. Эми ушу кыргыз элиме бир калоо тилек айтып кетиң эми. Ушунча болуп калды. Главный тынччылык болду. Şu ар бир үйдүн алдында ат кишинеп турду. Эмелер айтып атпай алыңдар. Ат кишинеп турган үйдө береке бар деп. Аттын пешенесине жакшылык жазып койгон деп. Şu zamanımız tınç болду. Allah razı olsun. Sizin dağı saudаңызга береке. Тугандар, мынакей. Аттын баасы бар айтылды. Улагы таамай. Текшерип, акчасын санаса болот буйрса. Эртең келсин, эртең шамалса болот. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.